pozdrav svima i dobrodošli u novi vlog. Ovo je vlog iz Holandije sa karnevala. Ako se niste subscribali na moj kanal, zamolio bih vas da to učinite sada. Ovo je hotel u kome smo mi odsjeli. Tu već je fešta počela, to je bio prvi dan karnevala i svi su bili već maskirani. Evo kao što možete vidjeti ovdje na ulicama. I ako je ovo bila prva noć naša kako smo došli, mjesto da se odmorim malo pošto nisam spavao prethodnu noć, ja sam nastavio po starom i ostao sam negdje do nekih 7 sati narednog jutra vani. Ali bilo je predivno i super je bilo. Mnogo ljudi iz čitavog svijeta je dolazilo. Bila je super zabava, super druženje. Evo, ovdje možete vidjeti kako ljudi plešu. Da se ovo ovako desi kod nas, rekli bi svi da smo pobudalili. U jednom ovdje kvartu znam da je pričao ovaj jedan drug, da ovdje ima kao kuća bluda, ali mi nismo otišli tog dana u kuću, već smo otišli drugi dan. Ovo je isto na trgu, kad isto na fešta, kada svako večer je neka dobra zabava. Ovo je jedna moja prijateljica, bilo je super ovdje isto, zabavno je bilo, ono baš neobično. Najsmješnije ovdje mi je bilo nekakva radnja koja je neka kineskinja prodavala neke rakove i nešto i moj drug je uzeo te neke rakove i te neke, šta ja znam šta je bilo već i pojeo i posle jedno 5 minuta zabolio ga je stomak da je dobio proljev i ja sam se tu upišao, znači od smijeha. Ovo je u jednom ekskluzivnom restoranu u Eindhovenu. Nećemo sad spominjati ime, jer svaka reklama je reklama. Restoran je elitne klase, jako sređen i po najmodernijim standardima, stoga je i jako skup za jedan obrok za jednu osobu. Treba ćete izdvojiti oko 50 evra. Ovo je treći dan Maskenbala, isto u Eindhovenu, gdje je bio neki koncert neke grupe, meni nepoznat. Ovdje se nalazi jedna ulica koja se zove Ulica Ljubavi, gdje se okupljaju djevojke i koje rade, koje imaju svoje sobe, to je njima kao posao, da zadovolje klijente. Čak nekad možete dobiti i besplatnu uslugu tu, jako je zabavno. Opušteno je i preporučio bi svima.
Jedino što mi je žao što ja nisam poneo nikakvu masku i nisam imao nikakve maske, ono da se maskiram. Lady, go! Ovo je narednog dana kada smo išli na ručak u jedan italijanski restoran. Bilo je baš super, hrana je bila izvrsna, probao sam neke specijalitete koje pre nisam imao priliku da probam i baš je divno bilo. Valjda je to neki običaj, ne znam, pošto sam ja ovdje naručio isto neku hranu i jeo sam i taman sam ja krenuo da jedem, ono, da nožem, da režem, ono, ja gladan, umirem od glada, ono, kad ove žena, ova jedna, meni priđe i kaže hajde da igramo i pođe ona meni oko stola igrat, plesat, ja gledam ovo, mislim stan da jedem, umirem od glada, ali dobro bio sam kulturan maksimalno, ispoštovao sam je, igrali smo tu zajedno, pa sam onda ja nastavio da jedem. Ovaj isto snimak sa te večere, sa prethodne večere, tako da nema potrebe objašnjavati dalje. Imao sam još mnogo videa, ali sam ih izbrisao, ne znam ni ja zbog čega, sa telefona, ali sam ih zato postavio na Instagram, pa tako na Instagramu možete vidjeti moje storije sa putovanja. Naravno, kompletne videe možete da pogledate na Instagram profilu koji će ostaviti u opisu ovog videa. Ovo je jedan video prije nego što sam ja trebao da krenem, što sam imao let. Imali smo rođendan od jednog mog rođaka, pa to nisam naravno htio da propustim. Ovo je mali dio sa rođendana. Ovo sam ja u povratku na aerodrom. Ako vam se svidio ovaj video, ostavite like, share i subscribe na moj kanal. Ovo je isto jedan video koji sam naknadno dodao, koji je bio u ljeto, gdje sam bio na audiciji na jednoj TV. I tako, ako vam se svidio, ostavite like, share i subscribe. Pošto je sada vrijeme praznika, želim svima da čestitam nastojeće blagdane.